Bok svima i bok svima, idemo danas u Rišpeta, opet što smo bili jučer. Danas smo trenutno kao ono, ne da mi se išpa neću ići, tako da idemo u Rišpeta. Znači, znam sam probao i vidim, tamo su još maturanti, mislim sad ih je malo. Vidim čak, ali ja sam doslovno. Tamo mi je škola, znači ovo mi je kuća, znači ovo tu mi je kuća, i mislim da nekakve hodom, i onda je samo tamo nekih, treba možda 30 sekundi do škole da bi brojala, i onda kako su oni tu, ja sam željela ići drugim putem, a to je ovaj ovdje put, znači ovaj ovdje put. To je ovaj tamo, tu je cvećarna, oni koji gledaju znače gdje je ovo. Dio Rišpeta sam i sad ću zvati neke prijateljice i neke prijatelje. I evo ljudi, sad sam doma, došla sam i eto sad moramo vježbati matematiku, tako da bye bye. Ljudi, prije nego što idem vježbati matematiku, želim vam reći da sam ja nosila mobitel u jednoj ruci i vozila romobil. Vi ne znate kako je bilo teško. Da, skinula sam čarape jer zašto ne, i presvukla se. Zato što ono je bilo blatno, ovo vi ne znate koliko sam došla blatna voda. Sam ona ne robaka, ona bilo je sporno, tako da sam se presvukla. Tako da, bye bye.